قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zuhdi utawi kiku bab zuhud wal wara'i lan wara'. Beri ampun banyak penjelasan tentang napa nikah zuhud, napa nikah wara'. Adapun zuhud secara bahasa iki penika bahasa daripada orang se ahli haqiqah. Istilah zuhud nikah adalah bughdud dunya wal i'radu anha, membenci dunia dan berpaling darinya. Repot nikah. Kangkui kau lebih sambian. Bersadabu zuhud nikah adalah tarkur rahat dunya li rahatil akhirah, meninggalkan istirahat di dunia untuk istirahat di akhirat. Jadi sibuk kelaban urusan akhirat, tak sibuk kelaban urusan dunia. Kau sambian terbalik bonan. Sependapat saya kedua lah terbalik. Cuma sibuk urusan dunia tapi istirahat untuk akhirat. Bersadabu wakila ayyakhlu wa qalbuka mimma khalat minhu yaduka. Ada yang mengatakan zuhud yakni hatimu bersih daripada sesuatu yang tidak ada di tanganmu. Artinya tak pernah harap-harap bareng si tadek ning tanang sambian sebede syukur. Mereka juga lopot kia. Wakila badlu ma tamliku. Berdasarkan boleh menyerahkan, memberikan semua yang kita punya. Wah tambah. Sedekahnya ada secara pet. Nah, pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal ni saya lumayan masuk. Mulain rang-rang masuk, ada saya masuk punan. Badlu ma tamliku. Tak bisa. Banyak sibuk urusan akhirat. Tarkur rahat dunya li rahatil akhirah tak bisa. Budud dunia yaki senang dunya. Senang alam. Senang dunya. Sebarang senang. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya lagi, su'ilal Imam Ahmad ibn Hanbal maz-zuhud, apa makna daripada zuhud wahai Imam Ahmad? Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan az-zuhud qasrul amal wal ya'su mimma fi aidin nas. Yang dimaksud dengan zuhud kata beliau yang kita dintoh sedikit angan-angan atau memperpendek angan-angan, jangan terlalu panjang angan-angan tentang dunia maksudnya. Sedikit angan-angan tentang dunia. Wal ya'su mimma fi aidin nas, dan jangan pernah mengharap sesuatu yang ada di tangan atau genggaman manusia. Cara parep dinoreng, cara parep beri orang. Nika pun lumayan nika kulit sampean sama masuk. Lumayan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atabu izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima aidin nas 'indan nas yuhibbukan nas. Izhad fid dunya, zuhudlah di atas dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Terus zuhud dari dunia neng ya selama audit neng dunia dak macam ing foto dunia. Artinya ate kulit sambian nikah tak ta'alluq ke napa beni mablagha ilmina, beni sesuatu yang menjadi tujuan buru nikah punan budun nas wal i'radu anha, maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal cinta. Repot nikah yeri lah zuhud se tengin-teng ni kan kulit sambian dunia. Wakilah zuhud niku bersadabu meninggalkan dunia yang kita tidak membutuhkannya. Ngalak seperlontok, ya tak masuk ki. Seperlon cukup, saya akan 10 tahun deh bodek nyare. Mun parlo seumur hidup je cukup, tapi ki terus rasa tomak nik ke kulit sambian nik, saya tak bisa ngilang lagi. Wa in kana halalan, sekalipun halal, benih haram nik sekalipun halal. Mengambil secukupnya, mempunyai hanya untuk kebutuhannya. Saya akan laku nyari laku, saya akan dua malam nyari dua malam.
Tahun yang mun sampian mun kula tak bisa. Mun zuhud nggak nikah. Nah, adapun wara, nah, zuhud daripada tunyang ki Allah Ta'ala bakal cinta. Adapun zuhud apa sebereng tanang manusia maksudnya ay a'rid amma fi aidihim minad dunya. Cek le tolian mun beda orang diandik nikah. Kambin sambil tak kira kelar meleh. Bodo montor alpat lebot atau leku kata tak kira kelar meleh. Pace ketok tak kira majar. Percuma kaki atau le. Angok melengus sebai lah. Bodo bungko mapan ku abi berempar ya dua. Lah bungko naban kita pelur. Dan nyongok bungko ji ya. Pontikel cek le tolian nyongok bini noreng kal fi aidin naski ya nih aku sandek pasan paku san paku deta wilai bungko na beda apa saya kan andi bi orang ki pura binen benan di ya persis pada potongan tak le perlu harap dan di noreng a'rid amma fi aidin nas minad dunya apa dunya ki pun masih wallah nih ke dunya punan. Nah, maka orang bakal cinta ke sampean. Karena saungkuna secara betek pacet orangnya seneng dak dinoreng pacet. Betek orang pacet nih kan. Selalu aben gelak napa? Secara betek ya seneng ke dunya, seneng dak dinoreng, seneng ngeri-beri betek ke manusia. Itulah orang bineku. Dia mau apa nak kana? Ngile ke bini kandik nge, hutak berdebu sana. Telak motorku tahun berempuku. Ngile ke beli nge, hutak berdebu sana. Ada foto sama ki odik neng tunya ni kan. Ngetela orang bini bersirat tinon terus. Sampai embi sampai nak terus apa napa? Mek semok dai embi je. Nah, ni ke zuhud. Adapun wara wal bara yang kibaneka menjauhi yang syubhat khauful wugu' fi muharram karena merasa takut atas terjelembab ke dalam sesuatu yang haram. Maneka saya kocak wara. Wa qila tarku ma yuribuk ila ma yuribuk. Tarku ma yuribuk ila napanya mana ilama yuribuk meninggalkan sesuatu yang meragukan berpindah kepada sesuatu yang pasti ada tak jelas halal haramah wara wa qila al-akhdhu bil awthaq wa hamlun nafsi 'ala al-ashaq mengambil sesuatu yang benar-benar jelas halalah yang bisa dipertanggungan jawab wa hamlun nafsi 'ala al-ashaq dan mempertahankan nafsunya atas sesuatu yang tidak menyenangkan. Asyak semasyakot, tak sampai ngecok, tak sampai ngalak dinoreng, ijek aja. Waqila an-nadharu fil mat'am wal libas wa tarku ma bihi bas. Ada yang mengatakan yang dinamakan wara yaitu dia perhatian fil mat'am di dalam makanan wal libas dan pakaian wa tarku ma bihi bas dan meninggalkan sesuatu yang ada banyak sesuatu yang membahayakan. Baksun, sesuatu saya membahayakan. Ini kewaroknya mana? Nah, dua nikah zuhud warok zuhud warok gandeng nikah. Zuhud tapi tak warok ya percuma. Warok tapi tak zuhud ya tak bisa. Nikah pun gandeng dan sepaket nih. Nah, dikit beda penjelasan tentang napa nikah zuhud. Napa nikah apa? Wara. Nah, jadi zuhud kulit sambian ni repot. Saya masuk ada keterangan-keterangan kiburu kecuali pendapat Imam Ibn Hanbal ni pun lumayan masuk pun. Qasrul amal cek jenglan jengenangan. Mun kakek takdir tetireng soki tak kira melarat. Biasa we lah lako ya lako. Akuli usaha. Senantuaki Guste Allah. Tak pola nalaku siang pun soki jangan sapa. Ini sedung tedungan soki. Ini tak roboreng teleban. Ini jangan angen ponan. Mun kayak takdir di reng soki tetap soki. Dek remacaran bede bey caran apunan. Pe kalak mantu reng soki. Bapak na para mati ya anak tunggal.
langsung bapak mate alhamdulillah bene innalillah soalnya waris ngalle ka manton. Wal ya'su mimma fi aidin nas, tak berharap apa sih bereneng tanang orang. Maksudnya tanang orang apa harus ditekuk di tanang enten. Maksudnya tanang ini kekuasaan andiin orang. Benih maksudnya apa sih tekuk enten. Apa sih bereneng andiin orang kekuasaan orang ini kulit sampean nikah tak harap-harap dek nikah. Nah nikah pendapat Imam Ahmad tentang apa? Zuhud. Masya Allah. Pon hadis Anin Nu'man bin Bashir, saking Sayyidina Nu'man bin Bashir. Songkun ki lanceng tentang warok dan tentang zuhud nikah. Radhiyallahu anhuma muka-muka paring ridho sapa Gusti Allah anhuma saking Sayyidina Nu'man lan Sayyidina Bashir. Qala dawu sapa Sayyidina Nu'man bin Bashir, sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu innal halala sak temene perkara kang halal iku bayyinun. Napa niku iku bayyinun jelas terang, wal haramu utawi kang haram iku bayyinun jelas bayyin, wa bainahuma lan iku tetep ing dalam antarane halal al haram mustabihatun utawi pira-pira perkara kang syubhat sesamar se tak jelas halal ben haram mah ane kaya kocak napa syubhat. Mustabihatun dalam riwayat lain dengan lafaz musybihatun bi dhammil mim, musyabbihatun beda mustabihat beda musyabbihat. Keneng mustabihat dalam riwayat musyabbihat. Apa niku mustabihat atau musyabbihat? Ya ini sesuatu yang tidak jelas halal haram. Ki meragukan tentang halal haram. Ki pada keterangan-keterangan kebudi. Nah, la ya'lamuhunna kang ora ngerti ing mustabihat sapa kathirun wong akeh minan nasi saking menungso. Faman ittaqa mangko sapane wong ittaqa kang ngedoi, makna takok, makna takok yakni napa? Takok ini maksudnya menjauh asyubuhati ing pira-pira perkara kang syubhat faqad istabra'a mangko teman-teman bersihaken bebasaken sapa siman lidinihi maring agamane siman wa irdihi lan napa niku kewirangane, yakni nama napa wa irdihi lan nama baik iman kewirangane. Waman waqa'a lan sapane wong waqa'a kang tumiba sapa man fi syubuhati ing dalam perkara kang syubhat waqa'ah mongko tumiba sapa si man fil haram ing dalam perkara kang haram. Bene yaqa'u mun yaqa'u bakal tumiba tapi waqa'a sapan orang se tumiba dalam perkara syubhat ya waqa'a maka pasti ini kempunan bene bakal bene pun waqa'a bene yaqa'u waqa'a pasti tumiba sapa siman fil haram ing dalam perkara kang haram. Karai koyok dene wong kang angon yar'a kang angon sapa si arra'i haulal hima ing dalam angon ing dalam kiwa tengene napa niku batas semak dari batas orang se nguwan kela yusiku haulal hima ing dalam kiwa tengene batas bumi larangan yar'a kang angon sapa si arra'i karra'i koyok dene wong kang angon yar'a kang angon sapa si arra'i haulal hima ing dalam kiwa tengene batas bumi larangan yusiku mongko parek
sapa si ar-ra'i ayyaqa'a yen to tumibo sapa si ar-ra'i fihi ing dalem al-hima yakni bumi larangan. Ala wa inna likulli malikin ala iling-iling wa inna likulli malikin iku tetep kaduwe saben-saben malik ratu himan utawi napa niku bumi larangan himan utawi bumi larangan ala iling-iling wa inna himallah lan sak temeni larangane Gusti Allah iku maharimuh perkara kang den haramaken Gusti Allah. Ala iling-iling wa inna fil jasadi iku tetep ing dalem sak temen iku tetep ing dalem jasad mudghatan ana napa niku daging kempel. Idza saluhat ari kalane bagus apa si mudghah saluha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Wa idza fasadat lan ari kalane rusak apa si mudghah fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sakabehane jasad. Ala iling-iling wahya utawi si mudghah iku al-qalbu ati. Ala iling-iling wahya utawi mudghah iku al-qalbu ati. Muttafaqun alaih utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Lanceng nikah keterangan mon kala sidak pandek we. Dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu magal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Innal halala sesungguhnya perkara yang halal bayyinun itu jelas wal haramu perkara yang haram bayyinun itu jelas wa bainahuma mushtabihun dan di antara halal dan haram terdapat sesuatu yang mushtabihat yang syubhat. Dalam riwayat ngakui musyabbihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas yang kebanyakan dari manusia tidak mengerti tentang hal yang syubhat. Orang ngentengaki dah barang syubhat nika karena tak ngaji. Tak yaci bab syubhat nika. Sehingga orang nika mula terjadi dekat barang syubhat, maka sangat kemungkinan besar orang nika terjadi dekat perkara haram. Pasti nika. Ya belin boleh orang mula ngentengaki dekat syubhat, mula lakon kelak syubhat, sekejap ki orang nika dipastikan orang nika bakal ngelakonin perkara haram. Mula orang jauh daripada perkara syubhat, saya tak jelas haram apa halal haram, orang ini berarti ampun aja ke agama mana. Burun ke agama ni kah? Burun ke agama. Cangkep enteng ni kah? Mula orang terjadi perkara syubhat, bengal ngakan syubhat, lakona syubhat, waqa fil haram. Maka dipastikan orang ini sekejap kita abid tak lama lagi orang ini bakal ngelakonin perkara haram. Tak kira burung. Nah, jadi orang napanya mana ampun aja dari perkara haram gila. Tak ngelakonin perkara larang tining Allah Subhanahu wa taala faqad istabara'a lidinihi wa irdihi, maka orang ini benar-benar telah menjaga kualitas agama dan kualitas jati diri sendiri. Nama baik. Tahu sangat banyak ibadah lah. Cukup kakanan dia tepat. Orang terkocok orang sewaro, sera, orang sesuhud, orang sewaro. Jaga daerah ni kamu cukup. Nah, kula ban mancing dengan ni ke ahli seneng ibadah, seneng majelis, seneng ngaji keng cuma kakanan dia tereken. Percuma. Maka orang sepaling ahli ibadah ning atas dunia, orang sepaling warok ning atas dunia, orang sepaling napa ahli ibadah, benih orang siang malam sujud tak bambu benih. Orang saja kedeeran, orang sewarok kun warian takun abadan nas. Jadi orang sewarok jaga deeran cek sampai ngakan perkara haram takun abadan nas, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah daripada manusia. Benih saya tak rontoron dari pengimaman. Benih orang saya siang malam naku tasbih, baca Al-Quran, tapi kakanan tak warok. Kun warian, berarti orang saya warok. Jaga kakanan.
jaga pakaian saya kandi cek sampai ngalak bareng di noreng saya tak jelas jauhi takun a'badan nas maka sampean teti orang saya paling ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Teti mon orang ahli ibadah cuma kelakok nang ngerugiaki orang tak bisa Pak. Urusan ni kebenar karo urusan bi Gusti Allah saya berak bi manusia juga berak makan jaga mana orang saya jaga nikah orang saya betul-betul ajaga muru'anah ajaga nama baik maka orang ni ka ampun ajaga agama faqad istabra'a maka ongku orang kelak bara'ah ay hasala lahul bara'ah minadz dzammi asy-syar'i maka orang saya ajaga dari teeren ajaga dari perkara yang haram kelak benar-benar hasil baginya sukses baginya al-bara'ah minadz dzammi syar'i cacat hukum syariat maka orang ini bebas wasana irdihi wasana irdahu min dzammin nas ben berarti orang ini kampun sukses menjaga nama baik min dzammin nas dari cacat ben manusia ya tak cacat monggo Gusti Allah ben tak cacat monggo manusia aku leban panjenengan mun cuma ibadah haji ben tahun umroh ben bulan tapi hasil tak karuan nah hasil korupsi masalah bangun masjid, bangun musola, umroh, haji tiap tahun, tiap bulan. Tapi dari di maha hasilnya tak reken. Ya benar ahli ibadah nggak nikah. Walaupun koros tu nggak senar gitar, wah. Walaupun melnot enggak pasar, tak bisa. Karena teer ini sangat pengaruh dekat ibadah na pas-pasan, ibadah na sederhana. Kayak cuma teeran betul-betul aja gongku. Karena ilarang tining Allah Subhanahu wa taala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil cek ngalan dinoreng kakanan ada jaga cek ngakan kecuali kakanan si halal cek si batil mana pun jelas ponan saya rasa tahu nih cek pada tahu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat di antara ini kepada perkara saya mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas kebanyakan manusia ini tak tahu dan kadang tahu yang tak ngereken ya hukum apa dewi tak tahu jarang lah tak lakoni apa saya ketahui nah ini kak perlu ejegongku haram pun jelas halal ya jelas nah ada saya samar pun anda tengah agama ini kak engkau tak tahu yang bentak ngaji bentak tanya tak tahu Cing agama bener kan kuideng megendeng agama ni pun ajelasaki perkara si halal agama ni pun ajelasaki perkara si haram ampun jelas bayinun kapi korang taning Al-Quran ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah Ta'ala menghalalkan jual beli mengharamkan riba ampun jelas halal apunan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil cek ngakanan perkara si batil rampas dinoreng, hasil nipu, hasil ngemplang, hasil jongoco orang. Cek sampai kakanan kada jeria. Larang apa sih tak jelas ah? Ki orang jelas. Benih tak pada jelas, ki kalah saya ruwet kotor, sehingga tak jelas. Yang kini ke maksudnya? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak sih tak tahu di antara manusia. Bersa'adabu al-muradu biha allati lam ya'rif hallaha wala haramatha fasarat mutaraddidatan bainal hilli wal hurmati mereka kebanyakan daripada manusia tidak mengetahui tentang hukum halal dan haram sehingga mereka dengan gampangnya mereka melakukan hal tersebut padahal mutaraddidah bainal hilli wal harami mereka ragu sebenarnya sehingga dari wahumal juhal mereka bodoh tak tahu jadi pacet karena tak tahu mungkin ngocaring tak tahu cek pengajian siang malam saya sih tak tahu ya tahu kapi mungkin maka afala ya'rifuha illal ulama maka sing ngaoningin tentang halal haram adalah para ulama maka ngaji atanya cek moro elakoni orang saja daripada syubhat faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinih maka orang kelak ampun benar-benar membebaskan agama
daripada cacian atau cacatan secara agama bencacatan juga manusia. Nah, panjang lebar nih kah? Panjang lebar penjelasannya waktu tak cukup nih. Jadi ketika kau menjenengan meragukan tentang halal dan haram, ya nek aja mulai jelas haram ampun jauhin, seragu ya jauhi. Apa boleh sejelas haram. Mulai cek nyata nah halal lah kelaku. Mulai cek jelas halal lah deer. Baru jadi orang yang paling napa nyaman sepaling ibadah. Nika termasuk bagian daripada zuhud nika. Bagian daripada zuhud. Dari perkara si halal bi ngesteteh. Dari perkara si halal bi ngesteteh. Aja gongku dari perkara si halal. Benih karo dari perkara si haram enten. Si halal bi on laon ngesteteh ongku, aja gongku. Maka orang-orang ngak nika kocak orang si waro ongku. Nah, nanti mula orang pun ragu, ibarat kita dengan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibarat ar-ra'i, orang senguan. Kar-ra'i yar'a haula al-hima, yushiku ayyaqa fi. Orang senguan nika tanana sampian, sekotak ni tangan sampian nika. Tanah sampian ada tanah orang. Dempet. Sampian nguan embiin nguan sape nika entuh. Sedina saben orang mepet sampean kira-kira sangat kemungkinan besar sape yang deki ngale dek saben orang lo joreng sape le sandi sape kan been mon sape masuk kening paenga jona lo pe singa lo ben pe te pada ne sape mon mai ngak sape orangnya se paenga orang sandi sape na saper ya mesti beda sapan na. Oh, sape je tak kira. Sape na saper ya. Kurang ajar orang. Padin orang yang ada. Sampean mau nguan ning tanah na sampean tibi pejauh sekalipun nika pun dunia na sampean. Nika tanah na sampean king pejauh dari tanah orang. Sekira nyelamataki dari orang king mula mepet geleng-geleng orang pun geleng nika pun iwan ning ke semak geleng. Ya patah ada padin orang sih bisa sampean sih. Cak salah aki mon orang mak itu kesampian, mama itu sampai siapa? Orang nyacat, Gusti Allah juga nyacat. Maka yushiku ayyaqa afi, aneka sangat dikhawatirkan orang ini kebeter punan. Mula bengal ke barang syubhat, haram sekejak aki. Keng mula takut dek syubhat, insyaallah selamat dari perkara si haram. Ya, tapi mula alakoh, ampun beresiko lakon sampian, tina aki bahaya nika risiko besar nika. Mun kira pun resiko nika pun cara agama beresiko, cara manusia juga beresiko, cara agama pandangan agama juga resiko neraji cara agama, kebeteraki, ya jauhi hindari, takut kebeter masuk dekat perkara si haram. Ibarat orang gelak, ar-ra'i, orang sing nguan ning tanah tibi keng mepet dek tanah orang, haulal hima sekitar bumi larangan. Batas bede-betes sah sekejap ki alingkah ni kedeki mula perkara si haram ni kapun ada tidak eren tetila kelakuan wis wah nasihat apa tetap pengko tak bisa mula kakanan haram kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin fannaru aulabi dima daging badan setombu dari perkara si haram suhtin ay haram fannaru aulabih maka neraka lebih patut tempat kaki orang si kakanan si haram gula teti antara na swarga bi neraka deeren nikah mangkana Gusti Allah paling seneng de orang sera benih orang si tak rontoron dari langkar benih tak rontoron dari masjid tak rontoron dari atas sajadah sera orang si kecintaan dengan Gusti Allah orang si ta'ban abdahul mu'min ta'ban fi talabil halal Gusti Allah ni kecinta dek kebulan nasi beriman selesoh ta'ban lesoh min talabil halal sebab nyari perkara si halal lesoh sampai payah sampai dung tedung ngepeng kirembong sampai dengede sampai keluar pelo sampai payah ben keng salat jaga pasana tak luang wah hari yang tadi orang sesemak ke pangeran deh Pak
Engki naudzubillah mau pas sampai ngakan dari agama. Benih ngakan dari kelakuan nah, tapi ngalak benih apa? Tapi ngakan dari agama nah, benih ngodiin agama nah, tapi odik dari agama nah. Lain, ngodiin agama, odik dari agama. Ngodiin agama ya luang. Odik dari agama ya ontong berarti. Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatira bukul min kasbik wala takun min dinik. Ngakan dari hasil lakuh, jangan ngakan dari agama. Engki dan kadang naudzubillah ya naudzubillah dikek pentai hokom beja apa asalen nyongo norengano se ratusan juta ya eman deh ya tina masih hat subhat sakonek tak apa-apalah kalau deki istighfar elang bahaya nih ya bahaya lakoh urusan rezeki oleh banyak dari Gusti Allah soki malarat dari Gusti Allah sepenting halal sejelas halal mun kira ampun meragukan cek sampai ngalbengal ngelakuin perkara saya larang tining Allah Subhanahu wa taala insyaallah nikah dadi pedoman odi kula panjenengan dadi orang yang paling cinta bi Gusti Allah pawarok dadi orang yang paling ibadah dekat Gusti Allah pawarok cek sampai ngalbengal perkara si haram si syubhat pun aja karena kebetiraki deki alengka dak selebih jauh boleh engki paneka perkara si larang tining Allah Subhanahu wa taala ki lanceng penjelasan tentang al halal wal haram terus nerangaki tentang ese baik dalam gulik sampean bab ateh dak budi neka insyaallah dadi ilmu manfaat barakah wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نخضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين
كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خلع قسم الفقيه مقدم جميع ساداتنا علي بعلبي فخر الوجوش وكر بن سلم وكعب بن سلم قد بربان سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والإمام النووي ومسلم في مسند الملبري والمؤلف هذا الكتاب إمام بن حجار العسقلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس الفقيه مقدم ثاني عبد الرحمن سقا أولاد بن المضر وإخوانا ثم قد برث شمود بلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصوله مغفرة ثم الحبيب عبد القادر وجمع حبيب العلم محمد بن علي بن عباس الملي وأخي عباس الملكي ثم إلى رؤيا الحبيب علي كويتان والحبيب طاهر محمد الحداد والحبيب أبو بكر بن محمد قرسي والحبيب شيخ بطبوتي الحبيب عبد الحداد بانغ والحبيب جعفر بن شيخان سقا والحبيب عبد القادر والحبيب علي سقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب صالح صاحب التنقل والحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر بانيواني والحبيب هادي محمد الهدر وصل ما فرم ثم إلى روحي جهجي جاسم نور سالم وزوجته وجه هاشم رافي وزوجته ثم إلى روح الجاد به مهاجر وزوجته الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يرى وأن الله يمن علينا بكمال الصحة والعافية وطول العمر في طاعة الله وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلوما نافعة وعملا متقبلا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنى من ظن وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن استقامة تجعل وإياهم من شر الضر وأهل الندامة وعلى من أسلافنا الصالحون مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.